imbahe ababyeyi babo batuke bibureye dore n'ubundi bampaye urusenda turatangiye mugenzi ndetse film below state nabateguye cyane amagambo ni menshi my friends ndasoma uko nshoboye abateguye ni bande turebe sasa barakwereka abaduteguriye none ni season of film corporation turatangiye nta kundi nuko aga filime ni kakandi ibuka izina ni Brad Muntu season of film and media of medias presents baratugezaho saba ngeso yeni KTW abo bose n'abakinnyi b'imena Gale Daniels n'umwe mu bari kwisonga mu bajya kudukinira Chaka Jeffries mwibuke mu gafilme nka Bread Brothers yagarutse Darren Shalevo Luka kumucikwa Nina Repeta ndetse na Jeff Pilanzi Dini Sanga Johesi Brandy Rossi abo bose n'abakinnyi Ken Hensi Hakim Elson ndetse na Renfi Buranka Goshini nuko gucikwa yaje mu buryo bwo kwiyerekana bitari ngombwa ko gakina Keith Vitali nawe yagarutse Richard Iweni Alan Poni abo bose nabategurira noneho Derek MK1 yayoboye amashow ko City ndetse na Iwadi bakarimo cyane turatangiye barakwereka ni Blood Moon cyangwa se Blood on the Moon amaraso ku kwezi kubera ikiswe tya ndagira ngo kurikire unarebe sava dutangira n'ukwezi ndetse barakwereka kwahise gutukura mu gihe kitarambiranye tuvuye ku izina ry'agafilime nyuma yo gutukura ku kwezi wari umunsi umwe ijoro rimwe ahantu hamwe ni muri Amerika dutangiriye umunsi wari wiriwe neza ntari biri gikeze rivuka kuva mu gitondo ijambo kuva mu muntu ntari tugaruka ku batezi b'ibipfunsi bageze ndimbati mwibuka guhereza muri US Series igice cya kabiri yagarutse n'ibipfunsi abo baritoze ibya nyabyo hari umuntu ubona rwose ukabona atazi Eric Kavi ibyo akubita bizi ngese yeni executive producer n'ibipfunsi abasore dutangiranye imyitozo gusa imyitozo gusa abasore bagiye bahura home of the light heavyweight abana bakinaga mu buryo bw'abungirije abambere baremera mu bipfunsi hari umusore wagombaga kuvamo umwe Gwino yararwanye bose bari mu myitozo ujya ngo nasigayemo wenyine Tani Lenge yarakayoboye ndetse ayobora n'imirwanire barakwereka umusore yasigayemo wenyine arwanye n'abandi bagenzi be bose arabamara hari uwinjiye afite inkweto z'ibyuma ni nijoro umusore yirirwa arwana arwana ibyazi hari umuntu ubona rwose ukabona arwana ibyazi ibi ni ikira kumviriza neza hari wari winjiye ndagira ngo ukurikire unarebe umusore yaramaze kuba champion uwa mbere bisobanura ko yabaye uwa mbere mu batezi b'ibipfunsi yavuyeyo hari umunyankweto uje mwibuke mukaje tumanye inkweto z'ibyuma wenda cyabonye umuntu you fight well urwana neza champ bisobanura uwa mbere champion all dressed up no place to go none uravuga icyo ushaka kurwana have the killer instinct yabatumva ndabona nta mwuka ufite watuma urwana nanone nanjye well, maybe sometime we can go around. Mu byukuri ku munsi umwe tuzapa. No time like the present. Umva. Or nta kindi gihe nkuwa n'uyu munsi cyangwa se ugeze ubwoba aramanika ukuguru. What do you have, a death wish man? Uri umugabo wifuza urupfu cyangwa yaraje uwabwira namuzi nibwo akinjira katurebe yarebye ku ruhande ukwezi kumaze kuzura igihu gisa n'ari amaraso iyo ntambara arayitangira agafilime ni Blood Moon aramubwiye ngo umugabo wifuza urupfu yabaye champion gusa bahuye iri joro bahuye bagenzi na bya Eric Kave abagabo barwana ibyo bazi dore migeri nibwa kinjira aje gukubita champion aje gukubita uwa mbere dore mugeri bagukubita umusore mwibuke muri US Series kabiri yagarutse dore migeri
umukubita nibo atazi ni umutezi w'ibipfunsi uyu n'uw'imigeri n'amangumi boxa kuri kickboxa irebere ngabo kickboxa yarakubiswe asohoka hanze yagiraho n'imikino umugabo aramwinjiriye byo. The key to winning is to take advantage of every weakness. urufunguzo rwo gutsinda ni ugufatira aho ngaho umuntu murwana umuboneyemo akanya keza. haguruka nirwo rufunguzo rwo gutsinda akanya keza yakabone uwo barwana yananiwe. dore umugeri afite ibyuma afite ibyuma yambaye umusore yarakubiswe natangira kwitabara uko bishoboka. biracyanze yamuteye intoki ebyiri ntazi icyamuziza yamuteye intoki mu gituza kandi zirinjira gikuramo. School's out, champ. birarangiye champion gifite imbaraga gifite ingufu ibintu birarangiye. champ bisobanura champion. dore kuntu yamanitse umugabo yamanitse mu kirere bagenzi umugabo yazize ubusa. wakwibaza samuhoye iki? nanjye nta na kimwe ndamenya gusa mujijije ngo kuba ari champ bisobanura champion. ibyacu bidatinze bwarakeye umusore azize kuba azi kurwana uriya aje ashaka kuba yamunaniza icyo bita challenge. yaraje mu marushanwa bukeye mu gitondo hari umumotari yari yakangutse kuza ni mu gitondo cya kare gusa dusize champ we ibyo bimurangiranye aratwara byo kuko atwara ibyazi. dore nguwo izo niko guparika aho wa muntu yiciwe. champion nawe yarayiciwe yisizeho kabaji kavayo bite nuko yinjira. dore umupfu champion hasi bamwishe cyamwishe cyagiye yitsamuramba y'indabyo fatiraho abandi bari ku kazi. What do we have here, ladies? Somebody talk. dufite icyano banyakuba uyu munsi. One dead boxer, Eddie Cunningham, 33 years old, light heavy champion. dufite umubokiseri wapfuye imyaka ni 32. icyo yazize nicyo tutazi usibye ko yakubiswe nabi cyane. ubutambaro kumbuye araguhindura amabara nariko ariko se abantu bapfa bazize iki? Witnesses, no fingerprints, just nabi kumwe nta bimenyetso nta no gihamya gihari ngo aba bamenye ninde bamwishe. Can't you left a suicide note, huh? cyangwa se yiyahuye. Boys and girls, it looks like we've got ourselves banyakuba bisa naho tugiye kwihiga kuko guhiga umuntu utazi ni ibintu bikomeye. yari umupolisi. The hell is going on? ni ibiki bijya mbere nawe yaribajije. bagenzi wishe umuntu we yagiye. nibukaga filime katangiye amuziza kuba ari champ atera ibipfunsi n'imigeri yapfutse ku murambo nta mbaraga afite zo kurebana n'umurambo yafashe inzira arigendera. tugarukana no kuri police station. mwatubwira ibintu niba mwabigezemo uruhare ibyo kwica umuntu cyangwa ibyo guhagarika muvuge kuri bibiri. abo ni abanyamakuru. nyakuba baramubaza kumva uvuye kureba umurambo nawe yari amaze kwinjira yari umupolisi kandi kuri sitasiyo ya polisi abanyamakuru bari biuzuye bagenzi abantu bapfuye. muravuga iki? byose bimeze sawa. arimo arinjira mu biro. Tell her Amy I need a report on my desk as soon as she has it. I just spent 15 minutes with a dead guy who was smiling at me. Captain nazo umubwire ko minota mikeya narindi hano mavuye njye mu biro. Yaramukomanga. Keep on line 2. Ari ku murongo kabiri captain. Yarafashe. Baker, what's happening? Nibiki? We need some answers. Saka ibisubizo nona mba kuri telefone ngo aratongana. Umuntu nabwo yapatse ngo muve ku bintu. Umba tuza tungana n'ururimi rwawe nyakubaho. Yes sir. Saka ibisubizo muri iki gitondo nanjye bamereye nabi barambaza. Yumvishe bamutonganya ikibi no gutonganya umuntu kuri telefone ayikira ku ruhande ubundi amafaranga wagashira. Ukamenya ko nagutonganyiza umuntu kuri telefone. Ushaka gutongana murahura. Yaje amwigana uburyo atonganagamo. Hey, came in last night before the boxer. Mbere yuko wa boxer apa dore ibintu byabaye ikintu cyandiko cyasizwe ku murambo we. Blood on the moon. Amaraso ku kwezi. Variations on a theme. How come I didn't get this last night? Ariko so umwicanyi yasiga ibintu bimeze gutyo kubera iki? Simbizi. Yarababaye ni umusore ni umupolisi ni uri kucerwa. You know what I'm talking about? Yabatumva urumva ibyo mvuga? As the big vein in his forehead. Rero captain araza kuza nyibarishwa ngo ibyo nabivanye. He's right behind me. Ari nyuma yanjye sibyo arakwisha ahubwo.
We're up to our eyeballs in murder victims and you're schooling me around. Nukufungura amajisho hano mwirura nkaho mukora cyane akazi kandi abantu bari mu gupfa. The press, the goddamn press, crucify me! Ndumva ibyo avuga amaze ari kwega ye ariko se muze wari no kuko ico ci ubwo urabwira utumva cyangwa. It's great to see you. You know, you should Byiza kubona. slow down here, Ma. Urabizi umwicanyi turaza kumfata vuba. Press, Reka ko nyine. want you to give me results, Chuck. Chaka ko bisobanura vuba. Ni muze. You ever do that again, the great Chucker. Ikindi cyonje kubikora. Magic show in Poughkeepsie to do. Menye neza ko utaje gukora amaji waje ku kazi. Got it! Uranyumva? Yego. Narasohoka muze. Gypsy. Hell, if I could conjure this bastard out of thin air, I'd be hit. Umunyamahirwe kweri kugira chef ngoyo. Yarabanje nzamucanga ariko rimwe nazanze naho muze. Niyo yayo. Barakwereka umunsi ukomeje kwicuma. Muze arashaka kugira ngo abe yazana ibisobanuro ndetse mu busobanuro bw'abantu bakomeje gupfa. Umwicanyi narafatwa. Karakomeje. Umwicanyi we ntarafatwa. Tuvuye kuri wa musore wishwe wa mbere. Mwibuke yari champion. Tugaruka kuri uruhande rwose umukobwa iyo yakaranza akanyobwa. Waga karangira agomba kumwishimira. Ariko nawe ngabo ni kubikubara. Kumva uko bari kubikubara dore wa mugabo w'umwe taragarutse nangaha. Uwa mbere yishari champion. Uyu wundi aziye ninde? Get back here, you bitch! Garuka hano wakiraya. Kandi aramwite kiraya kandi bari kumwe. Umukobwa yaragiye ku ruhande. Nasi cyagari we. Your luck is about to change. Uri bafi guhindura. Anything? Gira vuba. She found me. Asanze jewe. Urahombye. Turashize. The name's Dutch. Nitwa Dutch. It's night. Tujye kwishimana ijoro. Marvelous night. For a moon dance. Ijoro ritangaje tujye gucurangana. Yahinduye umukobwa muwereje ahita mwicaza. Okay. Sawa. Let's dance. Reka tubyine. Aya bageze Dutch yakuye kurwana n'umuntu azuka mwinjiranye n'umugore we. Kumbu uyu ari kindi kimuzanye uyu nani ndwanyi. Uyu Dutch nani ndwanyi. Urugamba. Dore nambara. Come on, man, please! Come on, can we talk this over? No way! You're mine! Okay. Ndakura uruwanyu aya bas dore nambara. Dore urugamba bose bataka nijoro. Bose bataka nijoro. Dutch nazi bijya mbere. Dore urugamba. Dore nambara. Bose bataka nijoro. Bose abataka nijoro. Numwicanyi. Numwicanyi kabwariwe serial killer. Dore nambara. Bakubita ibyazi. Barakubita. Bakubise Dutch. Naramenya nicyo bamusiza. Bageze umugabo barakubita numenye cyakuziza. Yarakubiswe. Umuntu wakubise yari indwanyi. Arahura n'indwanyi gusa. Arahura n'indwanyi gusa. Dore nambara. Bakubise Dutch. Naramenya cyazira dore umwicanyi. Aragenda ashakisha abazi kurwana. But man, you're not tough. Uko mbonye ntabwo ukomeye. Tough, you are not tough, ntabwo ukomeye. Utu mugeri. Dore nambara. Bakubise umugabo. Why aren't you better? Fata ibirutaho. Ndahirika hanze. Ni wa mwicanyi. Serial killer. Numwicanyi kabuhariwe. Bose abica nijoro. Barakwereka Dutch kwa muganga. The bones were shattered. He died in extreme pain. Uyu mugabo yishwa babaye. Barasobanura na polisi dore nanone basesekaye. The destruction is systematic, precise. Every strike is a vital area, a nerve center. Ukuntu bimeze uyu muntu yakubiswe. Signature, and I recognize it. Any evidence? Banavuga sinigeze mbona umuntu ukubitwa ngo akomere katya. Doesn't look like he used a weapon. Nta kimenyetso bisa naho wishe nta ntwaro yakoresheje. As for mutilation, it's the fight he's interested in. Bisa naho ari ibintu by'imirwano bari bishimye uko ari babiri. Ari uwarwanaga n'uyu nguyu. Captain ari nyuma y'umusore. Kill Nakwishe noneho shaho. her.
She said she didn't see anything clearly, but I got up some mugshots. Umukobwa aravuga ko ibintu bitagaragaye neza gusa nanone nge ndiyumvamo ko byanze bikunze umwicanyi ahari. Araza kumenyekana ni ukomeje kwica abantu. Shaka kubona umwunganizi. I don't need any help. Umva nabufasha shaka. Right. Well, let's see. We got 4 dead bodies out there. A techno freak running around out. Ubu amusore dufite imirambi ine. Kubera iki nakubwira ngo shaka umwunganizi ukanga. Cyifashisha kuba yakuba umusore umwunganizi. Day number 1. The killings are getting closer and closer. Shaka kugwa nimero imwe kuko uraza kuba nimero kabiri uriya naza ku. You need to shut up, Chuck. Look, I'm working my ass. Teteka. You know, they're coming at me all the time. I'm trying to stop myself. Ibintu bindwaje umutwe chifu yararwaye umutwe ntabwo barabona umwicanyi ninde abantu bakomeje gupfa. That's his name. Uwo yitwa nde? Umwunganizi. Charge of the cereal section before you got here, huh? Yabatumva. Yakoze hano mbere utarakora. Mine hunters in the country. Ndamwibuka yakoraga neza. 3 years ago. Yapuyemo imyaka myinshi What the yahise. hell is a mine? Whatever. Here's his address. Ariko so umusore ni uwawe. Akira adresse. The messy one before him in the hospital. Shaka kugenda ukamureba umusobanurira ibyabaye kwa muganga kandi numubwira. I don't need any help. Ubanya kuba nabufasha shaka. None niba nabufasha shaka we bashefu ngembe makuru tu. Ndakubwiye. I want him on the case. Mushaka ku kirego kandi nshaka umufatanye ikirego. Wo kongera kumbwira kutamukeneye. Haya basi uba mwami mwunganizi. Good first impression. Yitwa Kim kandi wo kunsunikiriza. Uwo ni chief. Uyagombaga kujya kureba Kim kandi inshingano hawe nizo kujya kubwira Kim. Kwagomba kumwunganizi. Byabaye ngombwa ko ajya kumushaka. Muzamwandikira adresse ku gapapuro. Ni chief. Tuvuye tugaruka kuri ruhande ni mu mazi. Uriya cyaka nyuma yo guhabwa agapapuro ngo ajye gushaka uwo agomba gushaka. Hakuno ku mazi ari waruhari. Arakina n'akana ke ko karamuhamba ari muzima. Aratuma na sadahumeka karamuhamba ibitaka karangiza nuko bakina ni papa n'umuto we barakwereka hari ku mazi bari mu byishimo wari umunsi umwe igihe kimwe gusa hari abantu bakomeje gupfa ukomeje kwica mu bantu yari umuntu uwo mwicanyi umuntu nanone ushaka bicanya akaba abantu batindwanya akaba aribo yica ni umwicanyi ushaka indwanyi tugaruka kuri Gardanese dore nguyu n'akana ke yagarutse yitwa Kim ni mu byishimo yari kumwe n'akana ni gato kumbe umatari yaramukanze maze agonga umuntu yimenaho ji we. Hey, I'm really sorry. Mubabarire cyane. Sorry, you're going to be sorry. Mubabarire buryo kisi. Clean your clothes up. It's $20. That should do it. Aya ni 20 ndakeka nagura ko kunyo kawe. Wanyu nabakuru babayora. Dore ko kimureba. Baragitse bagenzi bacu. Cyane kutabara dore kesi vitari. Mwibuke muri Blood Brothers. You got Jackie Chan, man. Ariko mukuri ntabwo yapfa ko gukubita ngo agenda cyagwa 20. I'm going to take this out of your hide. Aya nanga urabona nayajyana. Said I was sorry. Nakubwiye kumbabarira. I'm going to get your shirt clean. Ntabwo nabishakaga. Feel a hell of a lot better. Ari ni gukubita nibwo biri burutaho. Away. Nasunitse akana k'umuntu ajya. Akana k'umuntu ubushaka papa. Okay, honey? Umeze neza. Stay here. Guma hano ndaje nkwereke usunika umwana muntu ubushaka se dore nabara arakubita zeyisi bamukubise hasi nzashaka abandi bagabo yaracitse abonye bariya bagabo yakunze nta kigenda ariko uzi kugukubitira umugabo imbere y'ikidi birababaza muntu wanjye yafashe akana ke agomba gutana nako. I didn't want to fight, so I didn't have a choice. Karamushimye arakabwira tuva ndwanye kubera ko nakonde guhitamo nari mfite. Hurt me? Kakundaga se. And you know that? Come on, let's fly. Yabatumva birashimishije kuba ndi kumwe nawe. Barakwereka tuvuye none tugaruka kuri ruhande. Nibuka ruhawe gahunda zo kujya gushaka umuntu uzamwunganizi we. Kuri ruhande none na rundi mugore arasa nawe hari uwo yategereje akaba yamubuza. Dore ngo dore imyikarakaso yewe. Umumotari nawe yaraparitse. Uwo niwe watumwe ni Chaka. Yatumwe Chaka. Hey, how you doing? I'm looking for Ken O'Hara. Get him off. Ndimo ndashaka Kim. Take it, he's not home. Urinde He's dead. yarapfuye. He's dead. Yapfuye. Yeah, I thought. When he Cyangwa got back with my daughter, Umva. her daughter, Yatindanye n'umukobwa wanjye nako umukobwa wacu. Niyo mpamvu mvuga ngo yapfuye kuko ndagaruka ndamwica. separated. It's his afternoon with Lauren, and he promised he wouldn't be late. Yakaba yaje uyu gicamunsi ntabwo arahagera yakererewe. Umva nanjye ndamukeneye. That's tough. Biratangaje. We're going through a hard time. My name's Megan. Njye nitwa Megan. Nanjye nitwa Chaka. Oh,
For you. akanaka afite za majagenda na mudamu wabandi yaraguye. Oh, your husband. Uyu mudamu yarategereje umugabo we, kumbe dore umugabo we bamutumye n'uyu niwe Kim ugomba kubazanye n'agakobwa ke. We were having fun. Naoze twishimishaga. Right, Laura? Yeah, Mommy, you should have seen her now. Mama iyo bibona We have an appointment. uva nari mfitanye gahunda n'umwana bagirana gahunda n'abana babo. Uyu se nini? Promise to have her back on time. It's your responsibility. Wasezeranje ko ugomba kugarukira kugeza ari inshingano zawe. Absolutely. Uyu se kandi ninde twari kumwe? Chuck. Got a point. You should. Yaramuzi I thought you... akana kinjiza mu modoka ya nyina ntabwo kabaga hano kari kaje gusura se. Your father. Madamu nawe yagombaga gutangira imodoka. Kaseze papa bari bafitanye gahunda yo kujya kwishimisha nyana. Mama yahukanye na papa. Sasa papa yagombaga guhura na Chuck. Bye bye. Bari barahukanye barahukanye. Uyasigara mu rugo. Lost your way, Chucky? Uratoreje Chuck? Rhoda. Actually, I came to see you, Superman. Nje kukubona we Superman. Personal, but Ni kibazo ki? Mbwira. Chief Hutchins sent me to see you. Hachi yanyohereje ngurebe. Hachi. you mean you're not... Uravuga ngo ntabwo wari kumwe. Look, can I come in? Wapo mudamu musanze hano wanyemerera nkinjira. Yageze ngo azanye na madamu. Hachi no amwohereje. Hachi yari chief wa police. Yamweretse imirambo y'abantu bakomeje gupfa. Yaranamusobanuriye. I don't do this anymore. Ibi sinabikora na rimwe rirenze. Yeah, well, that's what the chief said. Umbabare ntabwo aribyo wizanye. Want your help on this. Dushaka ubufasha bwawe kuri ibi. The answer's no. Igisubizo ni hoya. You tell him that for me, okay? Ubimubwirire. I swear. Ndarahira ndagusaba. Chief said you quit over a case. Chief yambwiye ngo wavuye kuri iki kirego gusa none cyagarutse. Hello. Umva. Genda. Have a safe drive. Hanyuma kandi ugire urugendo rwiza. Subtle going on here, Ken? Umbabarire na mpamvu zo kujyana ibi byandiko babimbwiye ngo mbigusigire. Uyu yigeze yirukangana ibirego nk'ibyo. Gusohoka baramufungiranye. Ewa. I want your help anyway. Nta n'ubufasha bwawe nari nkeneye. Chief niwe wari wamuhatirije. Yasigaye yanze ikirego. Gusa none barakwereka umugabo yicaye mu nzu we. Yibajije abantu bakomeje gupfa. Abarimo gupfa ni indwanyi. Umuntu bica niwe batari bamenya. Ese kubera iki barimo gupfa? Zari inshingano ze. Yarabanje atangira kwijijisha. Gusa biracyakumukomereye. Umutima uracyakomeye. Umutima uramukomereye. Arimo aribaza. Biragenda biti. Kurikira irebere. Yigeze yirukangana ibirego nk'ibi ngibi. Niyo mpamvu chief yari yamwizeye. Chief aramusabye. Umusore yaranze. Katurore. Hari umugabo yakomeje gucunga mu ifoto. Imbere hari umusaza wari mu ifoto. Ni umujapani. Yakomeje kureba umujapani. Gusa nawe bikamwanga mu nda. Biramurya mu mutwe. Aribaza dore abantu bapfa. Umuntu bica arimo arabica abakubita. Yari umwicanyi wica kubise. Katurore. Yatangiye kwibuka umunsi umwe bigeze bamukata. Bageze nizo nguma afite mu gituza. Aribuka n'imirambo myinshi. Iki kirego yigeze akijyaho kubera gukuka umutima no kubabazwa nibyo byatumye akivaho. Arimo aribuka ibyambayeho. Ubwonko burasubiza inyuma. Izo ni impamvu zituma babara. Arabazwa n'abandi bapfa. Yakomeje kwibaza. Arirengagiza ikirego n'ihandi bikamuza mu mutwe. Ni ahandi birarenga bikamuzamo. Oya. Not again! Ntabwo bishoboka yajugunye hejuru impapuro. Abantu bakomeje gupfa. Birababaje. Ibyacu bidatinze tugaruka kuri coordinateur. Blood on the moon. Amaraso ku kwezi. Ni ku rundi ruhande. Hari ibyandikwa NYPD, New York Police Department. Menya barayohereje. Umwicanyi mwibuke yica ateye intoki ebyiri mu muntu. Atera intoki ebyiri. Dore wamwicanyi nguyu. Bahanari. Polisi ntabwo baramenye ninde urimo kumara abana bica. Abantu yica ari indwanyi. Katurore. Barahura n'abantu bazi kurwana nibarimo kwica. Yarabanje yambara intoki ze. David ibyinyo nkuko bireba. Masters Challenge hari amarushanwa yari yitiriwe Masters Challenge ndetse barakwereka iyi foto ye nimwe mu mafoto yari arimo y'izo ndwanyi zagomba guhura ba master gusoksa ba metre kuri uru ruhande. Sasa umusore Kim yaroraga mu ifoto nako umusaza dore umusaza hanari
uwo umusore witwa Kim yarebaga mu ifoto. Kim barimo gusaba ubufasha. Muzehe yari yicaye mu migenzo ya kijapani. Umwicanyi yica indwanyi gusa, ntabwo yica abavagara nibekada. Arahura n'abazi kurwana biraherereye katururi. Muzehe yari yicaye yarabanza ashyiraho kakamera gakurura amafoto y'umuzehe yicaye neza neza, karangije kakazana kuri screen yiwe ekara. Umusore yavanyemo inkweto kubahiriza kijapani. Ndagira gukurikira amagambo yavugiwe hano. Your spirit is unclean. Imyuka yawe ntabwo yejejwe. Yavanye y'inkota. Wari wabase ko ninyeza nyejesha amaraso yawe. Hello, n'umwicanyi. N'umwicanyi muzehe yaguye mu kantu. Yamuziye yavanye inkota. Muzehe n'umujapani yica indwanyi gusa abari mu gipapuro handitseho Masters Challenge. Uyu musaza yari arimo niwe wari ku isonga. Irebere kurikira. Yavanyeyo bagenzi, kigabo kirahari. Nibuka arimo arafata kuri ka kamera. Nambara hagati y'ababiri. Dore inkota bose saka taraboneka. Dore urugamba bagenzi, umusaza ntiyoroshye. Dore kuna yikurura hasi. Dore urugamba dore kizahe asanze utoroshye. Hari ukujya gukubita umuntu wanjye ibipfunsi bye bikaba indyankurye. Umusaza we ntiyoroshye. Tugaruka kuri cyaka nicyo kiregariho cy'umwicanyi. Ka telefone nuka gasama. Hey. A kung fu movie on the computer. Ka filime ka kung fu kuri computer. Ninde wohereje? Hari ka filime ngo ka kung fu kari kuri computer. Yashatse kuza kukareba. Kumbe uyu mukobwa ibyo areba ni ibintu byanyabyo birimo kuba. Hey, what's up? Hey, Nibiki? this just started coming. Bayirebe akaba gafashemo kabakanyako. Do cyane yanga aho ngaho. Looks like our kind of action movie, huh? Umba baby filime mukoni n'ubwa mbere mbonye computer iyoherezaga filime. I love these things. Who's in it? Biratangaje. Dore inkota bariya nabo barabireba. Umwicanyi baramukase. Umusaza niyoroshye. Uyu munsi ipfunsi bye n'indyankurye. Nimekenya ngo hekenye. Muzehe yararebye. Arifuza kuba yabona umuntu uteye mu buryo atazi ninde. Dore inkota. Dore inkota. Bose barabangutse. Dore imbugita. Gabo yarakase. Gabanza ciao. Muzehe niyoroshye gusa uyu munsi ngo irasa naho itangiye kumwinjira. Bamukasa ubwanwa. Shit, I know him. Uwo musaza Over the 562 Houston Street right away. yahise avuga inyubako umusaza atuyemo. For me if you can. Komeza kandi ubururire ninde weresha amashusho niba ubisobora. Nkaya basi yarazi uwo musaza uwo ari we. Yahise yerekerayo. Urinde. You don't remember me? Ntabwo unyibuka. Pity. Ni jewe Pidi. Ngo yitwa Pidi. Ntabwo unyibuka, nicyo kibaye ikibazo. Nkaya basi aragarura. N'umwicanyi. Serial killer. Dore inkota. Dore inkota. Muzehe niyoroshye. Umwicanyi nawe niyoroshye. Yamuvanyemo agatambaro. Dore urugamba. Gabo bagenzi, hari intambara ubona ko ukwiye kuba intambara. Hari intambara ubona ukwiye kuba intambara. Iyi irarenze. Barakwereka wundi yarazana umusaza atuye. Yafashe mutaza yihuta. Arabe ko yamugira abagenzi, umumotari yaje gusaha. Hakuno biracyakomeye. Biracyakomeye. Ni hagati y'ababiri. Kirita abaze kurwana gusa. Babuze gato. Dore inkota. Uyu munsi ipfunsi by'umwicanyi n'ibyankurye. Gabo. Ndetse intoki ebyiri nizo zamutabaraga urukomeye. Yaziteye umusaza. Ntabwo yari kumushobora. Yaramwubikiriye.
muzehe yari yihagazeho byaranze nuko yamanutse bageze iki cyicanyi kizanyemo n'ubugome ntabwo byagarukiye aho kirakica cyamwishe nabi cyishe nabi umusaza He's the champion. Now. ubu se ninde champion yewe aya pass yicaga indwanyi zose ngo akunda be champion wenyine abindwanyi akataraboneka izahoro ivugwaho barakwereka ko umutabara muzehe yaraje biracyanze yari yakererewe mwibuka umusaza baramwishe ikigabo cyicaga abantu kujya kuzabe cya champion yaje guparika moto aje akererewe muzehe yapfuye muzehe yara ku muryango nawe cyaramuteruye bari basaguye kare atarahagera yatabaye na cya kasike yari yambaye ku mutwe iki cya za moto telefone kwa wa mugenzi we yagiye gusaba ubufasha Kim. Yeah, hello. Yego Ken. This is Hutch. Uni Hutch. Listen, your instructor, Master Takaido, he's been killed. Umuyobozi wakwigishije Master Takaido yishwe aya boss yaguye mu kantu dore kunava mu nzu we dore kuntu yavuye iwe dore kuntu Chief Hutch yaramwamagaye Master Takaido yishwe. Master Takaido ni wamwigishije kurwana sasa umwicanyi yamurebeye feri ya mbere yagiye kwa muganga gusa mudambo wa Master Takaido yari mu Japan yagiye kwagera mukuri birababaje umwicanyi yamuviziye kandi kiriya cyicanyi ni kibi gishyira ku madere gitahantu habi gitera n'intoki karakomeje What the hell's the matter with you? You should know better than to go into a situation like that all by yourself. ntabwo wakabaye wagiye wenyine This guy was getting beat down pretty bad. byari bigeze habi injira yaraje Thanks for coming. Huh? urakoze koza Listen, I'm sorry about your loss. umbabariye kubwo wabuze So what do we have here? dufite ikirano Checker will bring you up to speed. uwo ni cyakaraza kukwereka byose bishoboka muhera aho ngaho muri babiri Good to have you on. Chief yari yongeye yamuhamagaye yari yavuye mu kazi Used to help. ni byiza kugufasha ngo wajya gufasha kera wari wamenya n'umwicanyi wariwe Ken, niko thanks for coming and helping. wakoze kuza kudufasha niba mushima kangahe yabanje arashima subiramo uriya nawe arakoze mu kazi And You're not getting anywhere, are you? that's why you're here to save our poor souls. You got umva mbwira noneho mugereje udatumva nicyo kikuzanye kugira ngo tube twafatanya aho tugereje ariho dutangirira nawe He's someone who plans. These killings, they're not random, spur-of-the-moment things. He only yaravuze atumva low-risk victims in low-risk areas. uyu No muntu buryo arimo kwica muntu ukwaza kureba ese abana akomeje kwica bafitanye isano mu buhe buryo tugahera aho ngaho His behavior reflects his personality. yabatumva ingeso ze zirasa naho zidatandukanye bose abica bateye intoki kumbe chef atangiye kujya kwirarira muri bagenzi be namuzanye y'abantu ni number 1 abo babibonye arimo arirarira abantu nge namubonye because, umva frankly, I don't care what you think. frankly sinita I kubyitegereza know who you are, Ken O'Hara. icyo dufite gukora Force because you were scared. umwicanyi tugomba kugenda urabona ko yica abantu bakataraboneka so ko tubarusha kurwana kiri ku muhati tugomba kumufata aya basi All your bullshit theories, write all your little reports, but just make sure you stay the fuck out of my way when stuff gets really dirty. ikintu ugomba gukora gusa ni umenye neza ko utagomba kungira mu nzira niba nshatse ko dukorana turakorana ku bushake bwanjye ariko cyane wowe mpamagaye ni chifu bashefu noneho shefu amakuru tu aho urasa none ukashaka You sure they found you your own office? ntabwo ashaka ubufasha nyamara ko imikimuzanye ni ubufasha I want copies of everything you got on this case for my report. nshaka kumenya byinshi umaze kubona kuri iki kirego mberaho And have a fine day. umva meze neza ishakira ibyawe afitemo agasuzuguro ntibumvikana nibwo akiza arapima byo kandi yizeye ko azi gupima azi ko buri kimwe azagitunganya uriya nawe aje ku kirego ikirego cy'umuntu ukomeje kwica abantu umwicanyi kabuhariwe seriyo kira
yakomeje kwibaza mugenzi we aramusabye amuhe ibyo yagarukirijeho ku kirego cye biracyari ingume biraherera katurori yafashe ka moto kuko ibyo afite si byinshi arongera asubira kwa wa musaza bari bahateze ya migozi ya police line do not cross uba ari umurongo wa polisi aribo bemerewe kuharenga gusa yagomba kwinjiramo aje kubwe ntabwo afite byinshi ku by'umwicanyi yagomba guheraho nanone yagarutse mu nyubako y'umusaza yatwitswe mwibuke yageze igisasu nayo kimwohereza hanze bari baseguye kari baratangira iperereza rye iperereza ryo gutangira afitemo ubwoba ariko kuko gucana amatara yabonye igitoroshi turashize hari uwananzemo cyangwa nicyo cyicanya ayivanayo yarazanaho muri kitoroshi yariteguye murika kumbe kirahavuye ikirimo nitoroshi nazo wari we uyu nawe n'undi yahise azimya yumvisha umuntu aya basi bamenyanye ko umwari n'undi yamenye ko undi ahari aratambuka bunyibunyi ni nijoro dore umucanga dore intambara y'igicuka iryohera rero ngabo nitwe tureba amaguru gusa ngabo ni nijoro ni mu gicuku muri ya nyubako dore intambara y'ijoro iki cyicanye dore intambara wo kabyaraho ngabo ni babiri bose ni indwanyi inyubako yajemo indwanyi ngabo ariya urugamba naha babiri ufatanamo gutya zoroshye yaramuritse hari undi wacanye What's going on here? niba iki byemerewe hano mu kinyarwanda cy'icyongereza I live here. ndi umupolisi je ntuye hano. The victim lived here alone. wishwe yabaga hano wenyine. Is that you? Ni wowe Kim umukobwa yaramuhobe yaramuzi. Yeah, this is Master Takedo's daughter. uyu umukobwa Master Takada Adopted daughter. ni umukobwa warezwe ntabwo ari umukobwa yibyariye. Well, I feel for your loss, man. umva But there's some questions I'd like to ask you, so if we can go down to the station. koko kuva none wari uwo wapfushije yagenda direct kuri station akatubwira niba muzewe hari urwango yagiranaga n'abantu. umukobwa yatangiye kurira ni umukobwa Master Takada. baratangira mbere ya mbere bagomba gusohokana. The department will put you up in a hotel. You guys got any leads? Yeah, that's what we're doing here, working on it. umva muri aka kanya twari hano turi ku kirego umwe yaje ukwe n'undi yaje ukwe mwibuke bari bayoranye bamenyanye mu nyuma. Look, while you're in town, why don't you stay at the house? umva mukobwa kuki tudashaka tuba twagushyira ukaba uhatuye bityo tugakomeza ku kirego. You know the place, right? ufite uri mu kintu sibyo ndati cyane yaragahobeye nagakobwa ka Master Takada. Takada niwe wamwigishije. It's great to see you, Uncle Ken. umva ni byiza kongera kubona nanone. omere neza umusore ntabwo yari azi ko yakongera kubona n'umukobwa n'umukobwa amenya yari yaragiye ahandi. umusaza yishwe akari agakobwa yirereye. Master yaragasezereye kagomba gutangira babiri bo umwe yabaje kuba umwunganizi wundi bahuriye mu gikorwa nanone. Look, don't go making decisions you don't have the authority to make. umva we ntugakomeza kugenda wifatira imyanzuro nta burenganzira ubifitiye. Retired chicken shit and you're running the investigations. nta Then you can... kintu na kimwe nakwemera kuba wakora kuko iperereza ryose riri mu maboko yanjye kereka nkwari ubusa ntukongere. se bwatangiye kwiyemera uwo yiyemeraho n'abarohereza bombi ni abanyamigeri nta n'umwe utera erikave barwana ibyo bazi. barakwereka byabaye ngombwa ko basubira kuri police station kwa chief Hatch. An explosion was pretty primitive. umva igisasu cyo rwose cyari kirenze. Dynamite. I found no timer, which means he was waiting there for Detective Baker. biravugwa neza ukuntu umaze kubona uriya mwicanyi kugira ngo ajye kwica umuntu yari afite n'ubugome ko batazabona n'ikimenyetso habe kimwe ahita aturitsa. So maybe he's tied into a GPS system and can track all the police vehicles. And then he blew it just before he went in. yaba tumva ahari uyu muntu yaba afite n'ubumenyi buhambaye ubumenyi buhanitse. umuntu wica ntibazigire bamumenya nta n'igikumwe nta n'ikimenyetso kimugaragaza n'ibibazo. And he's getting better at it. yaba tumva ni n'umuntu ufite ubuhanga umuntu ushobora kuba yakohereza imirwanire kuri computer. Confident. mwibuke rukaragiye kujyayo yari yamaze kumubona arimo kurwana n'umusaza kuri computer yari yasize na kamera. ni ikibazo kumubona birakomeye. He's way out there with technology. And frankly, I'm a little lost. uyu mwicanyi arimo arakoresha ikoranabuhanga rigezweho Case. birakomeye kuba umuntu yapfa kumbona. And I'd really like to go see him just to get some advice on the computer end of things. yaba tumva hari umuntu umwe nzi ushobora kuba yakora kuri computer namwe kumbwira ko rero umwicanyi ataboneka biratuma mibe ziyongera muze yirwarira mibe n'ubusanzwe. baratangiye
ari yambara utuninete gusa arabona umusore yazanye yunga ku wundi bose bashoboye akazi. Umusore hari umuntu yarazi ushobora kuba yabafasha mu ikoranabuhanga rye akababwira uwo mwicanyi ninde cyangwa se akabafasha mu buryo bwose bushoboka. Bakamenye kubera iki uwo muntu yica arahagana he, niye mpamvu akoresha ikoranabuhanga rigezweho. Birahereraye katurore bagomba gutangira berekerayo. Gare Daniel zarahazi ndetse yari kumwe na mugenzi we yaje nk'umwunganizi. Feri ya mbere ni mu modoka. Sawa nicyo gihe we tuza ndakwereka. Tuza ndakwereka bafite imigeri gusa imigeri yabo ni indyango rye. Imigeri bagiye barata umwicanyi nawe afite iye yihariye. Stick with me, play by my rules. Bawe ugumane nanjye rero buri aho tugiye hose kugira utaza kugira ingaruka mbi. So, what's your relationship with Kelly? Kelly? She's like my daughter. Ese Kelly kuki tutajyanye? Umva Kelly ni nk'umukobwa wanjye. But I don't think you're her. Niba ari icyo umutekereza byibagirwa. Why? Because I'm black? Kubera ko ndi umwirabura se niyo mpamvu nakwibagirwa wamutekereza. Sizo mpamvu kuko uri umuhombyi. Barasererezanya mu modoka. Umwe n'umwunganizi mushyashya undi n'umwunganizi ushaje. Usibye ko umwunganizi ushaje uyu yamutanze mu kazi. Hari ahantu bari baje gusudeba umugabo wabafasha kabuhariwe muri ordinateri. Computer wizard. No mwatari muri computer. Yabafasha gushaka uwo muntu wari we nawe akoresha ikoranabuhanga. Only if you're allergic to bad hygiene. Oba. All right, then you follow my lead. Ndacheka arakora ibyo mbwira. All right, first door on the left. I'm going around the back just in case. Wowe cyangwa uraza kubona urugi nugeramo imbere rw'ibumoso. Nanjye ndaza guca inyuma mu gikari bibaye ngombwa ari gihe ashaka gucika. Uwo baje kubona yibera kuri computer amasaha yose no abafasha gushaka. Gusa bafite ubwoba ngo ashobora kuba yacika nawe. Barakwereka tugarukamo imbere ni mu nyubako. Uwo bashaka amenya ari hanari. Nguwo ari kuri ordinateri. Ari kuri computer mudasobwa. Nikabo mu masaha yose ni abarimo gukandakanda. Kandi abareba computer nk'icumi cyarimwe. Iyo rwose ashatse kugira ni mu gacupa nako mu gateremusi. Kasubire ku kazi. Kandi ubwo arangiza arimo kurya. Amasaha yose abari mu byuma bye yanga bamurushya yanga no guhaguruka. They sure were liberated lovers. Icyo wifuza rwose ugiye kukibona. Right myself and Nguwo ni kuri ordinateri. You should definitely take your top off. Igihe cyanjye rwose ngiye kugifata ku bwawe. all the right things to say. None warako yaramaze kuzana arashaka ibyishimo kuri ordinateri abe yirebere nk'abandi bose. Nk'abandi bose amere nkabo. Baramukomanze. Don't go off. I'll be right back. Uwo kuvaho ndaje nonanga. Ndaje ninde? I need to ask you some questions. Ni polisi tutakubaza ibibazo yejejeje kuva polisi yaje bwana. Nana mabara tingira. Well, what kind of questions? Ni bibazo nyabaki. Oh, no. Fungura. Just a minute. Umunota. Yejejeje. Kandi foto ariko ndagiye. Ubu yatangiye gupanga uburyo yacika. Polisi arayitinya. Guhindukira yasanzwe. Uracika. Hey, Justice, Detective O'Hara. Ntabwo ushaka gusubiza ibibazo ubazwa. Barakanze urutwe subirayo. Come on. Fungura. Fungura. Nundi wamuzanye. Looking for him? Nuyu ushaka. Oh, you messed with the wrong guy. You're coming with me. Ugomba kuba ariwe dushaka. Turajyana. Pack some petroleum gel. Yese kandi. Usukanga gufungura mwabaye mute. Niwe munyabyaha. Oh, you mean the bank computer? I didn't do anything. Umva bari nta kibe nigeze nkora. Of course you did. I'm sorry, Justice. Waragikoze nyine umva barire inshuti cyaka. We see eye to eye. Ari umugabo twambaza ku neza kadufasha. Atari ibintu byo kubanza kumukwega igikato. I'll help. No, sit down. Ndabana we ceceka. The latest scumbag is getting out of this. Wagitutu umuntu aza kugukomanga ukanga gufungura. You'll help, right? Urafasha. Whatever you need. Yego niba ari ugufasha ndafasha. Bakweza umugabo. Sit down. Morekura manuke hasi araza kudufasha. Aradufasha. Baseka barabizi ko bamuteze. Kuri ordinateri yarakana yari yasize numusanzo. Can you trace the email, graphic files, other messages? Wadufasha ugashakisha tugeze icyo tugwa ugahera kuri cyo ngicyo dushakiriza ninde mwicanyi. Baby. Unati cyane. Bama ya gapapuro. Kumva neza yararebye mugenzi cyaka maze abona inzu ukuntu imeze. Dore ibyo kurya buri hamwe. Umugabo atanga gusa ibintu. I have nothing to work from. Ibi ni ikira. This for. Gufata teremusi. I don't have to leave it. Harimo agacyahishira kumbe harimo mukamuru. You're in. Turashize ni nk'uwinga neza. Nasty. Mbega
yashubije hasi. I can trace this message. niko bimera wacunga neza bamuhaye rya jambo blood on the moon gushyira muri ordinateri yatangiye gukurura. How could anyone know you're here? byashoboka bite ko umwicanyi yamubona? Talking. mwemuretse gato yangiye gushyira buri kimwe. Return. I can trace him from here. umugabo yasaga nanone ijambo ryanditse muri mudasobwa yaba amaraso ku kwezi niryo jambo yakoreshaga buri uko amaze kwica umuntu. Holy shit, it is him. yewe kumwanda niwe. Connection and I lose him. mukomeze muvuge sindi bumuhombe. urinde? You don't know. ntabwo nzi. barabaza ordinateri kabasubiza icyo niki buriya arimo arivuga. turashize ijwi ricamo. Oh, who you say you are. How's this? murebe ibi ordinateri yatangiye kubereka umwicanyi abantu yagiye yica. I almost got him. birasa naho ngiye kumenya uwo ari we. bafashe amashusho ndetse n'amagambo akunda gukoresha ordinateri itangira kuzana. You two or me? Yes, I know. Chuck Baker is with you. hagomba kubaho intwari imwe izindi zose zikarangira. ibyo ni ibiki avuga se kandi? Son of a bitch. Where? umuswa yarwanye henshi. No, wait. Tainan? Taiwan? Taiwan. Oh, that's just a blind, eh? mwemuretse gato yarwanye henshi. yagarutse muri Amerika. turashize yakomeje kurura. ni umwicanyi w'ishanu henshi si muri Amerika gusa. Moscow, Berlin. Oh man, even I can do this. yamaye mu Burusiya yarahageze, mu Budage, Harrisburg. Hold on. Bingo. Last location, 843 Adams Street, number 21. bavumbuye ahantu ari ni muri New York That's right around the corner. kuri street ya Adams. ndetse bavuga n'umubare w'umuhanda ariho n'aya basi. bavumbuye ahantu umwicanyi ari. bavumbuye ahari ukomeje kwica abantu. barakwereka dore ukuntu bamanutse. dore ukuntu bamanutse bagomba kujya kumufata. ni ikirego bamazeho iminsi. ni ikirego cyatumye yoza. dore ukuntu bicira imodoka. tangira tugende. tangira imodoka nacyo cyanze kwaka. turashize kuki mugura amabati ahendutse ariko mujye mugura ahenze niyo amazima. basi ni igihe cyo gutangira. bavumbuye ahantu umwicanyi ari. dore gukurura. dore gukurura ku muhanda ni babiri. barakurura bagiye kwe. ariko si byo kunsiga byarimo wane. dore kwiruka nkaho kabyara we. barashaka umwicanyi. cyarakuriye cya mukara arongera aza kugicamo. kandi nakwiyamye kuva karabikoze niba vumba. kiratangira kiriruka kirakurura byo. kureba neza inyuma uzi ko namweretse igihando redi. umva ari ku modoka. bye bye. isi Kigali we cyongeramo. yaje yiruka uyu yategereje kuva kare. Pretty slick for old retired dick, ain't you? yabatumva ibintu ukuntu bimeze ubu ni ukubona umwicanyi ninde. ibintu ukuntu bimeze ni ukubona umwicanyi ninde. bamaze kuvumbura ngo ahantu ari ni hano. aya basi bagomba kwinjiramo. birahereraye katurore. Why don't you use one? Why the hell not? umwe ni ukubanza guteze. Man, we gotta have a plan. uriteguye? I'll keep the door in. You go in first and secure the room. urabanzayo bose bafate ndakurinda. The plan. Fight the water without a gun. Cover him kubera up. iki wowe utajyayo? I'm kicking wowe udafite imbunda jyewe imbunda ndaza gutabara mu nyuma. kubera iki? That's why. niko bimeze. umwicanyi ntabwo tumuzi ngo mbanzeyo. mwabaye muto. Right. sawa Going together. turajyana. yatangiye kumukomeza. mukara afite ubwoba burenze ukwemera. rimwe kabiri gatatu yakubise urugi yinjira cyonyine kumba asigaye inyuma. Nobody move. ntiyagire uva wari. Unless you're going, you better sit your ass down. ibyiza wendaga guhaguruka agume hasi. baricaye ni umwicanyi ngo ari. Where's the computer? kompiyuta iri. kompiyuta ibohereza iriye. Go take the back. I got these guys. genda usuzume kompiyuta ndabafite. uravugana nande we funga umunwa. You're all alone, my friend. uri wenyine nshuti. turashize yagiye he? yewe Where's your backup, detective? umufasha wariye I got your detective. backup right dore here. umufasha ni ipisto ndagushyira misanzu we. byaragurutse dore agasuzuguro. Bitch. ibi bicucu Seems like your pal left you all alone. bisa naho inshuti yagusize wenyine. uri mu byago rero. Look, you guys, I got 2 SWAT teams on their way up here right bafite now. amakipe abiri ya SWAT ari hano mu nzira araje. special wings for anti-terrorism. inyuma baramucakiye. wapi nakinaga
SWAT team and a canine unit. nazati migeno kuzana abecha ndumari wabuye yasayambika sayambika dore mugeri dore nambara dore urugamba barakubita bose ni ndwanyi kalenda neza dore muriro dore mugeri bose ni ndwanyi zakataraboneka hello Gabo iby'amakipe ntabwo babiriho dore urugamba ukabyaraho Gabo hasi wagicucu usubirayo dore urugamba dore nambara barakubita Gale Daniels baracakiye ibigoryi reba uri wenyine nshuti turashize yagiye he yewe Where's your backup, detective? umufasha wari I got detective your backup right dore here. umufasha ni ipisto ndagukira n'isasu we byaragurutse dore agasuzuguro Bitch. ibi bicucu Seems like your pal left you all alone. bisa naho inshuti yagusize wenyine uri mu byago rero Look, you guys, I got 2 SWAT teams on their way up here right bafite now. amakipe abiri ya SWAT ari hano mu nzira araje special wings for anti-terrorism inyuma baramucakiye wapi nakinaga SWAT team and a canine unit. nazati migeno kuzana abecha ndumari wabuye yasayambika dore mugeri dore nambara dore urugamba barakubita bose ndwanyi geri bose ndwanyi zakataraboneka hello Gabo iby'amakipe ntabwo babiriho dore urugamba ukabyaraho Gabo hasi wagicucu usubirayo dore urugamba dore nambara barakubita Gale Daniels baracakiye ibigoryi reba wahambira umutwe wahambira amaguru icyo dupfa nuko bahambirwa Could have been killed. fata amaguru uhambire ku maboko wana wabaye uteye n'umutwe uvangemo melange bafashe ibigoryi niyo cyo guhamagara polisi n'abari abapolisi 43 Adams Street, apartment 21. turafashe kuri Adam Street kuri 43 ni ku muhanda barahambiriye polisi ugomba kuyora ngo nimu mwicanyi ari muri aba niba arimo nibyo tazi baje bashaka computer All we gotta do now is find the computer. ikituzanye no gushaka computer Man. uratekereza iki irimo hano yego Wait. umva buretse Let me get this straight. 7 to 1. And you look for the computer? ikituzanye bisa naho tuyibuze bariya nitubayora baraza kutubwira kuri station Asshole. Vigitutsi kiravugwa ninde utwita karivansira kuvayo Chuck Baker, a struggling magician, and even more struggling detective. detective cyaka ntabwo mwakabaye mungurikirana mutya From retirement, Detective Ken O'Hara knows detective Kim O'Hara nawe ntabwo wakabaye ungurikira utya yamaye murebe n'agafilimi cyaba kino cya ordinateur kivugisha ngamenye cyari kibazi bari babaregiye cyaturitse bikangamo O'Hara Kim na Chuck bari kumwe ibyacu bitinze bakomeje iperereza ryabo ordinateur barayibona nyirameneka niyo yoherezaga buri kimwe niyo yari yakuriye buri kimwe barakwereka mu rugendo rwabo iperereza rirakomeje iyo batari mu biro nabo baba batembera mu muhanda ndetse bidasobanuye ngo bari ku kazi umwicanyi baracyamuriho biraherera he katurore ngabo ni mu nzira baratwara byo usibye ko gutwara kwabo barashaka kuba bamenya umwicanyi ninde biraherera he bagenda agafilime karakomeje gutwara kwabo kumbe nyuma hari wari wabavuyeho kandi bamubonye ariko se araroga aje kutwica ni kuri bibiri dore imodoka yabaturutse inyuma
baritambika kumbe ni wa mukobwa Kelly. Kelly, I told you to go home. Nakubwiye gutaha. Come on, I have to do something. Nanjye najyaga mu maduka ngomba kwifasha. Chuck, it's not illegal to follow you guys. Ndakeka kandi si n'icyaha kubakurikira abasore. Iki gikobwa ra. Well, stay out of our way. None uve mu nzira yacu. Barikomereje umukobwa kumbe mwibuke uwapfuye niwe musaza wamureze. Takada. Umusaza wamureze niwe wapfuye. Sasa nawe arasa nawe yatangiye kubakurikirana yinjiye mu iperereza. Ritamureba. Bafashe urugendo rwabo bagomba gukomeza iperereza ryabo bahereye buri hamwe. Umukobwa wapfuye niwe wamureze atangiye kubiyambiraho nawe arakurikirana. Dore nguyu ni Kelly Gikeri nako Kelly ngaba binjiye muri kabari. Iperereza ryabo rirakomeje niyo batari mu biro byanze bikunze babaga bakariho akazi irebereye. Nako kimuje wenyine. Umukobwa nyambiriyeho niyo yayo. Arakamwitaga Uncle Kim. Natwivire hano bana. Uncle Kim. Ntabwo uragenda? Ndashaka kujya mugira icyo mfasha. Kuriya mwana yabaye ati. Utangira kumbe nuko muza abasinza ndamugira. Hello. Dore umukobwa. Yatangiye intambara muri bari. Yatangiye intambara ni muri bari. Kelly. Hey, shouldn't we? Tumufasha. Impamvu yo gufasha uyu mukobwa yohereza nk'abagabo. Nihorere wirebere. Oho, ngwino. Aya bas, ndumugamba. Ndambara. Umukobwa. Arakubita byo. Arohereza. Atamika umugabo yagwe dore umwicanyi ni wari. Oho, kandi umwicanyi yicaga abantu bose barwana intambara. Abantu bazi kurwana. Umukobwa yagiye gusohoka asanga bagenzi be bamusize. Nawe yagomba gukorera iperereza ry'uwishe se wiwe umusaza wamureze. Ntabwo ari ahandi agituye. Arawimukiye. Man, I would love to catch this bastard so bad. Oba aricyo tugomba kumenya. Behind everybody makes mistakes. Nta muntu udakora ikosa. Umusaza kugira ngo apfe byabaye amakosa yuko wabimenye ntiwihute. Nyamara yihuse birenze. Yihuse birenze. Iperereza ryabo baratangiye. Barakomeza uko bishoboka. This is all the standard stuff. You talking to him baiting you. He's got a whip this one. Yabatumva. Kujya noneho tube twagira icyo tumenya. Hari ka fax bari babonye umwicanyi mu magambo yavugaga. Bakuriyemo ka fax tugomba guhera no kuri ibingibi tukareba. Experiences, child abuse, deviant sexuality. Hey. Umwicanyi ni umuntu ahari dutamenya niba akunda inzoga niba akunda abagore ngo umutege kimwe muri ibyo. Birakomeye. Yagiye kuri ka fax arasoma. Saw this before. Umva. Ibisi nigeze mbyumva kuva na mbere. Last line of his message. Say goodbye to Jim, Gene, and the heroes. Aravuga kwa magambo Jim ndetse n'intwari ngo bagomba gupfa gasigara wenyine. Maybe there's some kind of connection there. Bisa naho harimo icyo bihuriyeho. Gene Hackman, heroes. Intwari. Hari amazina yagiye yandika y'abantu bapfuye. None avuga mu iki? Jim Carrey, Gene Carrey's heroes. So what, he's going after somebody named Carrey? Yabatumva urakeka hari umuntu atangiye gukurikira witwa Kelly cyangwa ni Kelly tuzi. Check on Kelly. Reka mpamagare Kelly turebe. Wait a minute. Uretse umunota. Kelly. Yeah, I'm checking on Kelly. Yego njye guhamagara Kelly. Jim Kelly, the guy from Enter the Dragon. Jim Kelly uriya mukobwa ariko yitwa kweli. His heroes. Cyangwa nawe kigomba kumwica. Going after Kelly. Cyashakaga kwica abantu bose bazi kurwana. Tugende kijye kurikirana Kelly. Haya bas, bahamagaye kuri ka telefone. Not getting an answer here. Ntabwo umukobwa arimo kwitaba telefone. Kumbe nuguruka kwabo. Umukobwa kutitaba telefone nibwo yaracinjira mu nzu. Dore we ni hano. Niwe Kelly bavuga. Ngo gicobora kuba ari we kigiye gukurikirana kwica. Ese kirahari cyangwa? Bari abasohotse kuza gutabara Kelly kumba ari muhira nta kibazo. Dore niwe uyu. Bagenzi umunzi we. Ha. Ho. Munzi we. Mukobwa aragenda bagenzi. Mukigabo gihari. Uko agenda inyuma ye hari umuturutseyo. Hari uwamuturukaga inyuma. Kugera hano nicyo gihe nako kanya yiri wagenda ubwo nawe urabyumva ibikurikira. No kwitunganya kanahindura. Uko rwose ko yakabaye. Ni munzu we bagenzi umwitanya arimo. Nguwo. Umwitanya arimo. Ari mu nzu.
yinjiye umwicanyi What are you doing? murakora ibiki My God, look what you did to my door. murakeka murakora ibiki You just knocked. You didn't have to break the door in. iyi ni inzu yanjye ntabwo mwapfa gutera mutyo urugi mwinjira Like this. We thought you were in danger. I'm not twaketse ko uri mu in byago danger. nta byago ndimo You. mufite ikibazo cyangwa mwarwaye imitwe You're next. tekereza umwicanyi yanditse avuga ko ari wo ukurikira Jim Kelly Damn, these guys got us chasing our tails again. umugabo kumubona byo biracyakomeye niwo ukurikira You were? Yeah. mukuri Okay. sawa Do me a favor, will you? mugire imbabazi sibyo Not next time. Now get the hell out of here. mwokundi ndano namutsoke muve hano But we gotta be going, right, Ken? ibana nuko twakwegerera Kim ntubibona Kim O'Hara You have my page number, right? Yes, Uncle Ken. utamubaza ibyifuzo byacu sibyo undatu cyane Uncle Kim umukobwa ariyemera nyamara yarafunze baragenda yasigaye aseka mbega bakananga ubu se umwicanyi aranshakaho iki kumbe yamubonye muri bari azi gukubita washaka bazi kurwana agacyayi kari gahiye ni ukugakuraho niwe nimuzi bageze ikigabo cyari ryari dore nambara umukobwa azi kurwana ariko byamukomereye abakamutabaye barasohotse abakamutabaye barasohotse ndokugamba dore nambara ngaba bigereye hanze kare Damn, I left the printout behind. nibagiwe kumubwira impapuro zisize ku ruhande aya basi yagarutse kuzana impapuro umukobwa ari mu ntambara umukobwa mu ntambara nawe azi kurwana na n'umwe wagaya nanu gitangiye kumushyiramo We have to knock first. komanga ariko sinzi noneho ko atadusohorana n'umwuko ngabo dore umugeri cyaje yarakomanga bumvise induru akugi biracyanze dore intambara mu nzu bacu umukobwa amerewe nabi urugi baratoboye basi ngabo umwicanyi mu nzu y'abandi gitangiye kitarasohoka niwe mugabo ahiga buri munsi rukara n'imbunda imbunda rekanye bike nanjye njyana imigeri ngabo batatu kuri umwe umugabo niyoroshye umugabo ararwana byo ngabo rugamba arakubita kari uyagize umujinya dore icyicanyi dore imigeri biracyakomeye mu bagabo bigeze bahura nabo uyu birarenze harimo diferanse mu bagabo bahuye harimo diferanse umugabo arakubita wahora n'iki ararwana byo dore intambara ngabo batangiye gutinya kirakubita byo kirarwana gishaka n'inzira kirarwana gishaka inzira nshondogo byarafashe intoki ebyiri bagenzi gifite intoki dore umwicanyi dore intambara ngabo dore kirafata yagishizemo reka nshaka inzira abantu uw'amasasu nawe yari yaje gifata firigo nicyo gihe cyo kuyitangiriza amasasu dore intambara pisito yarakuruye kumbe O'Hara we imapanzi yarapanze nicyo gihe nako kanya firigo yamwambaranye n'urugi ayaya ndapfuye niyo yayo haya basi umwicanyi ari aratangiye ni inshingano zabo babiri kuba bamuhagarika aramanuka niyo akamanukira ku ruhombo undi aramanukira ku mesikariye yaragitangiye intambara bushyashya w'amasasu nawe yaje niwe urimo kukinaniza muve mu nzira bwana ariko se mana yanjye abakecuru ntituzavuga baje cyacunganywe n'imodoka kiratangira icyicanyi cyayiguyeho
nikigenda kirya ifishani bakifite ebana ye arabacitse. Oh, yes, I see you put the naked ladies on this one. Mbega we none byo byari birenze. Baje kuri Nyamunini agira icyo ababwira kirenze. Niwe mwatari muri mudasobwa ibyo babonye kuko byari byo. Keri niwe wakurikiraga. Keri nawe yaraje. I'm working on this case with you, Ken. I'm the target. Nanjye ndajyana namwe kuri kirego mumenye neza ko ari igihe gipimo gikurikira. Take me along or I'll just follow you, Uncle Ken. You know that. Umbabarire sinshatse kubafasha kundi. Ndimo ndabakurikirana nawe urabizi ndagereza kuba nakwifasha. N'umukobwa. You got it, Uncle Ken. Promise you'll never call me Uncle Chuck. Njyewe nsezeranya kutazigera unyita onkale. Wese nanabikora. Thanks, Justice. Ni byiza gukorana nawe. Nakora we nsingora mu ntoki zawe nabonye n'ibyo ushyira muri teremusi. Basi. Umwicanyi icyo gihe cyo gutangira kumwigaho. Umukobwa yemeye gufatanya nabo kuko ari we gipimo gikurikira. Batangiye kugenda nawe buri yamwe uko bishoboka. Batangiye kujya mu mashuri yigisha kung fu na karate. Bareko bamusangayo. Biracyakomeye. Bahereye kuko bari bamubonyeho. Biraherera he katurore. Barimo barabaza uko bishoboka. Wapigiye nanaruvuyeho kandi we bambwira ko ari unywa. Gahekenya n'imizi yarwo. Barabajije bagiraho bishoboka. Batangiye gukurikirana umugabo bitewe nuko bamubonye ari batatu. Ako bamubonye ukarahagije kuba byibuze bamubona bakabamwibuka. Bafashana agenda atera intoki. N'abana agenda atera intoki. Barahera iperereza ryabo. Biracyakomeye kumubona. Ni waronse wapi sindaronka. Bose na numwe uraronka. Intoki batangira gupima ibikumwe. Abantu bose bagiye bapfa. Umugabo yabicaga kimwe. Birarenze n'umwicanyi wa kabuhariwe. N'umwicanyi wa kataraboneka. Bajya aho bishoboka. No mu magereza bagereyo. Barebe ko yaba yafunzwe iryo joro. Biracyanze. Kumbi kigabaho kiri. Cyagonze umwe muri bo. Bagenze umugabo ni we. Abebye mu nk'agahene. Cyara babonye ntibakibona. Barakwereka babiri baje hakono. Kwa Inosa niho basigaye bafatira icyakura Myasiro yavuyemo. Inosa aramusimbura. You and I believe in the art's effectiveness. He's actually trying it out. We nanjye turizera neza ko umugabo dushobora kuba twamufata. Biracyari ingume nibaramenya umugabo ninde ako bamubonye bakeka ko bakamuboneraho. Nyamara mu kanya umugabo gonza undi nigera mumenya. Niwe barwanye no kurusha abandi. Yaramurebye arasa n'ufite ibibazo. Bakeni. I was working cereals like you. Yabatumva ndakubona uburyo nabo babaramo. And this bastard. Uyafite ikibazo cy'umugore we. Mind. Yaramusarigendera batanye no kuzana iby'abagore mu kazi kwa Inosa. But I took him down. I just seen too much. He's done too much. Yabatumva kuva umugore wanjye yansiga nekereza byinshi ndetse maze kwiga byinshi. Just don't need it in my life. Icyo nkunze. Pretty bad, right? No umugore wanjye kurusha ibindi urabugishwa ndati cyane. I killed my marriage too. I've been trying to salvage that, but you saw how it is. Yabatumva no kuba nava muri aka kazi nubwo nahagarara numva ko ari nta yindi mpamvu kereka umugore wanjye nakana kanjye. Did badly. Yabatumva koko warakomeretse ku mutima ko mwatandukana birakubaza. Didn't try hard enough. Gusa nanone genda ndabona inshingano ari zazindi ugomba gufata no gufata iya mbere yo kongera gusubirana nawe. I don't know you that well, but you don't seem to me to be the kind of guy that would Singuzi cyane gusa nanone nago bisa nawe ari we muntu utapfa kumenyekana. Nakuvumbuye. None. And you shouldn't give up on your marriage, man. Eso amagara umugore wawe. And to this day, the only thing I regret is that I didn't save my marriage when I had the chance to. Yabatumva nanjye sinigeze ngira amahirwe yo kuba natandukana nawe ngo wenda ngo mbure kuba nasubirana nawe. Ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuba namubona. Gusa ndifuza kwasubirana nawe. Tell me about me. Yabatumva umugore wanjye ntabwo anyitayeho. And the moral of the story is you should call him. Inkuru ni uko ugomba guhamagara nakwita kubera kutamwitaho. Yeah, maybe I will. Ari nzabikora. You got motive. Umva. You got opportunity. Ufite guhita mufite akanya. Nona. Urumva ko rwose ufite n'icyaha cyo kuba mwaratandukanye. Uhamagare nona. Won't believe me. Reka ngubwire. Here's a quarter. Iki ni igiceri. I flip it. It comes up heads. You call it. Ndakijugunya niye umutwe n'ucuranuka urahamagara sibyo uhamagara umugore wawe.
yajugunye igiceri kigwaho umutwe n'uturanuka ngo yarahamagara kuri telefone uri mu kugiceri gucunga neza ko mu mutwe w'umuntu uje hejuru shamenya muroga wana uragiteze ko ari umutwe uri buzeho genda uhamagare kuri ka telefoni aya basi atangiye kumwunga n'umudamu we barabunganitse batumvikana uko akazi gakomeje kujya mbere batangiye kumvikana gucunga kumbe igiceri gifite imitwe ibiri uzikuri yari kananga di waneze baniki amagara wayigezeho cyari gifite imitwe ibiri ni handi yagombaga gutsinda mwari mwabase ntabwo muzi ko bayiteka tubayo babayo tubayo basi yatangiye kwika telefone It's me. ni jewe Listen, can we talk? twavugana Yeah, all of us. yego Look, I really want to try and work this out. yo batumva ibintu byose byarangira hagati yanjye nawe numbe wa mukobwa keri nawe yaraje wafataho rukara mwitayeho yanamusabye kutazigera mwita onkeri barakwereka ubwo amaze guhamagara umudamu we batangiye kwiyunga ndetse byabaye akarusho n'ibirori babijyanyemo n'akana kabo dore ngabo ni batatu umuryango rukara rawunze barongeye barasubirana irebere ibyishimo ni byose ibyishimo ni byose akana gukubitisha inyundo papa banza kwinanura wazana umugeri kandi ugakoma mu ijana aracyatsindira ibipupe bana papa ubusa nzabirya cyangwa ibipupe ni byinshi ni ibyishimo ibyishimo by'umuryango papa mama n'akana byose yabifashijwemo n'inshuti Megan. Look, I know it's been tough, umva ndabizi ibintu ukuntu bimeze but I haven't been trying. batumva ndimo ndagerageza uko nshoboye sinshaka kugira ngo twongere twangane n'umugabo n'umudamu we bari bicaranye I don't know how to explain it. simfite uburyo nagusobanurira mibi I shut out the whole world. You shut me out. And I can't. gusa nakundi byamera umva waranyanze ndumva ko nanjye bitapfa kunshobokera Made. umva And it won't happen again. ndabizi byabaye ntabwo byakongera kubara All the time. nyizera iteka tuzabana neza You always have. iteka rwose ubu rifite nubwo wari umbwira Emily? noneho nyemerera Try. Yeah, me too. twaraburanye igihe uretse nanjye nuko House this weekend. n'umugore yari agikunze nta n'umwe udakunze undi Yeah, I try and free up some time from this case to help. iyo batumva nanjye ndagerageza kuba nafata akanya kugira tube twaganira ndetse tunabiganireho akana kishimiraga ko papa yasubirana na mama bari baratandukanye bari barahukanye mwibuke gatangira umwe ari ku ruhande n'undi ari ku ruhande arimo kwishimishanya n'akana baramwamagaye urabona impamvu nkwangerekana n'izo na n'izindi ngewe nkubwiza ukuri nzi no kwatura rero niyo yayo nzagutangaho ubuhamya mu rusengero kandi yarongeye nanone akazi karamujyanye izo mpamvu zituma mwanga yasubiyeyo dore undi murambo imirambo iracyaza iyi si imirambo ebyirira ni umurambo umwe ntabwo ari ebyiri Oh, there's some letters written on the rug. nk'uko mubibona niko yishwe We're gonna stick around here for a while. Thanks, Bill. Okay, Chuck. ibi byo biratandukanye noneho biranarenze baricaye nanone kimu na mugenzi we cyaka No, you. Got C and H, A and whatever's under my man's hand there. umugabo yari yanditse ku maraso yanditse ijambo cya gusa nanone ntiryarangirayo cya hashi ndetse na a ha na a cya ha na a byabaye ngombwa ko baza batangira iperereza ryabo biriya yashatse kwandika ibiki yabyanditse mu maraso y'undi muntu yishe n'umwicanyi muratekereza iki Be good, Kelly. Hey, Weeks, come here. wumva Get pictures of this wall. As soon as the crime scene's been processed, get them over to the station. hano hari indi foto yari ihari usibye ko nanone umugabo akomeje kwica indwanya abantu bazi kurwana birasobanura iki arasobanura ibiki muri ibi ngibi bari bamaze kubona ijambo cya bagomba kujya mu ndwanyi zitangizwa n'ayo magambo byibuze bakareba ko hari icyo babona ku muntu ugiye gukurikirwa mu kwicwa ugiye gukurikira mu kwicwa yabaye ngombwa ko basubira mu mirambo barebe ko byibuze abo bantu baba bafite ya mazina niko atangira kumva amazina siko atangira amazina atandukanye nk'uyu keri bendaga kwica nawe afite izina ritangirwa na cya umukobwa yabanje kujya mu bitabo asoma indwanyi zose zifite ya mazina
yabarinda ukurikira uyu nari ku mafoto Trying to write killer's name. umugabo arasa nawe yari yaba yiyandikaga izina twe tukabyitirwa wagiye kwica ni ikibazo Maybe he's writing something else. bari mu bitabo umukobwa yasomye kuva kare biracyabaye bibirira no bari mu mafoto And chambermaid, Yeah, the chambermaid did it. yego Chimbamingi ni wabikoze chamber music, chambray, chameleon, camphor, chamois, Narasoma. chamomile, Narasubira. champagne, champagne champion. champion Wait a minute. buretse umunota Champion. champion Son of a bitch. indwanyi na muswa gusa Bro, muravuga icyo ngaho champions. He's killing them all. yabatumva umva ari cyo mvumbuye uyu mugabo yishe ba champion indwanyi zakataraboneka Kendo, karate, kickboxing. Shit, Deva. all these guys were aba champions. bakindo karate kickboxing n'ibindi bijyanye nabyo boxing uyu mugabo arice indwanyi zakataraboneka arashaka kuba champion Her father, my instructor. Wait a minute, what are you talking about? yabatumva yishe na tokada wanyigishije uravuga iki Remember the tagline? Tournament of champions. I've got some magazines with those pictures in my office. yabatumva mfite n'agatabo karimo amashusho yabo ngabo bagomba guhura na master we mu marushanwa y'akataraboneka masters challenge yabajyanye mu biro bye cyaka yabajyanye mu biro ndabanza mvanaho ibitabo nawe yakurikiranaga cyane ibintu by'imirwano afite agatabo uyu mugabo agomba kuba ari impamvu mu ndwanyi zose harimo n'umusaza utoza guhinga ngakano aya basi ibi ni iki Photo from the Masters Challenge. uyu mugabo yishe bose bari muri masters challenge You recognize him? hari n'umwe wibukamo These guys are staring at steel. yabatumva uyu mugabo agomba kuba ari umwe mu bazima bakiri muri abo ngabo batari bapfa kuko abakomeje gupfa nabo bagomba kujya mu marushanwa uwo mugabo yifuje kuba yabica bataragera mu marushanwa uwo yarapfuye Doug Schultz, top Yarapfuye. 10, victim. Kurt McKinney, point karate. yakinaga Kramer, karate kickboxing. n'uyu yarapfuye kickboxing Master Takaido, master takada nawe yarapfuye Evan Haley, judo. uwo yakinaga judo yarapfuye uyu niwe usigaye n'iki nicyo gisigaye hasigaye babiri kuri abo babiri hari umwicanyi Kung Fu styles disqualified during the tournament of nyuma yo champions. kuvumbura babiri basigaye uyu yazanye igitabo cy'amerekezo y'ahantu batuye buri kimwe kiba cyanditse muri mudasobwa Don't fall in love, it'll be a tough arrest. ndakeka nicyo gihe cyo kuba twakurikirana aba bantu biyambaye babiri basigaye Give me an update. mu bundi munsi ja dore chef yagarutse chief Remaining in the photograph, one's dead, car crash confirmed. yabatumva dukurikije amafoto hari kimwe mu byo dushoboye kuba twabona turashaka gufasha tugiye gufata aba babiri You recognize him, Kelly? uramwibuka Kelly It happened so fast. yabatumva umuntu yaje arwana byihutirwa simwibuka The neza name of the guy has a sheet you wouldn't believe. uyu mugabo yitwa Shuchu wenzi nawe atuye undi umwe ntabwo bazatuye nyamara uwo barimo kuvuga si umwicanyi bari babiri bari mu ifoto It gets worse. We had him here last month on something unrelated. Couldn't hold him. Oh, wonderful. And we won't let him get away. hari uwatanze ijambo aravuga tumva niba koko ari uwo dushinja nta mpamvu zo guhagarara tugende dufate ahasigaye ibindi bikaza kuza mu nyuma I'll set up the strike team. Come on. mutegura ikipe yo kore gira vuba chifu yarategetse Can I get a gun? turajyana Sorry, Kelly, you can't come along. tubabarire Kelly ntabwo we wajyana natwe This guy. But you said yourself that I was... uraba urinzwe birenze no gumana Yeah, but we're walking into the valley of the shadow of death here. We're not going to be able to protect you. umva wa mukobwa we ntabwo turi we turi kumwe mu maho ntabwo turi we dufite akanya kuko twakurinda tujye mu rugamba ubwo bagiye kurwana nawe ntibamuzi Kelly yagomba gusigara tugende aya basi bari bateguye amakipe agomba koherezwayo ya polisi birahirereye katurori ngabo baratangiye baramanuka kumva ko bacaho umukobwa yatangiye kwiruka benshi nabo yibuka umunsi barwana yibutse barwanyemo umugabo arasa nawe ari we wuyu yibuka mu ifoto uzi ko ari we di uyu niwe mugabo polisi igiye gusagarira undi cyarahindukiye umukobwa arahindukira kirabye hirya reba hino aya basi atangira kugikurikira polisi bagiye gufata undi nacyo cyabonye polisi imanutse ahandi ishunguye kigenda kiseka cyagiye kiseka gutangira imodoka umukobwa arakurikira biraherereye katurore umukobwa niwe umukurikiye polisi yakurikiye undi bagenzi b'umukobwa bakurikiye undi umukobwa niwe umubonye bya nyabyo irebere yafashe imodoka n'undi arayifata kumbe iki kirarungu nicyo baje gufata aya basi yumvise polisi atangira guca mu idirishya gera inyuma basesekaye hari babiri bari basigaye hari babiri bari barasigaye
oye ukajya nijye urunywa jyenyine bwana kandi ni benshi barwa umugabo yari indwanyi yagomba kujya muri Masters Challenge barawura Kare Daniel kirakubita rero bamanuye igitutu paka hasi kiriya turagifite ariko uburyo kirwanamo ntabwo ari wa muntu ntabwo ari uwo bashaka kumbe dore uwo bashaka atuye ahantu hakure umukobwa yari yamukurikiye ndetse umugabo agera iwe dore imodoka ko nimukurikiye aya basi umukobwa yaramukurikiye dore umwicanyi wa nyawe dore ahantu umwicanyi yaraje biraherereye katurore uyu niwe mwicanyi ushakwa yinjira asohoka nta mwanya wo kuguma iwe yinjira asohoka bamo yatangiye imodoka umukobwa ajya ku ruhande igisohoka nkuko mubizi umuntu asohoka areba inyuma umukobwa yinjira mu nyubako y'abandi umwicanyi afite jipu zimwe ziruka zigezweho dore ngiyo jipu iratangira kumbe polisi bavuye gufata ikigoryi bo bafashe urunywa ntabwo bari bazi ko umwicanyi wa nyawa arahari tuvuye tugaruka kuri uruhande mama wa kakana wabyaranye na Kim bari bamaze gusubirana ndetse barakwereka imodoka bisa nawe yaraje kuyiparika mu rugo arongeye yimutse bwa kabiri afite uburyo we yimukamo akagaruka bahukana baza ntabwo bahukana nabi kobwa mu nyubako y'umwicanyi mukobwa muha mu nyubako y'umwicanyi mu nyubako ya serial killer umwicanyi kabuhariwe blood on the moon amaraso ku kwezi niyo magambo yakoreshaga amaze kwica umuntu NYPD New York Police Department nicyo kintu yatinyaga mu buzima bwe kandi nayo yaratinye muri New York mu murwa wa New York polisi ya New York ayitinya kubi kobwa yaratangiye mugenzi zenguruka inzu ibimenyetso byose bigaragaza ko ari we mwicanyi byose birahari abagiye bapfa dore amashusho dore amafoto umwicanyi ni hano atuye dore inyubako umukobwa gukomeza gucica mu majisho yabonye madamu wa O'Hara Kim O'Hara n'abarimo mu foto yafashe telefone amagara babiri bazi ko bafashe umwicanyi cyangwa se dufashe wimbaza nimwe mwambwe ngo tujyeyo umukobwa yohereje ubutumwa kuri babiri gufata found real killer. Wabonye umwicanyi wa nyawe Avenue, I'm inside, Kelly. ndi mu nzu ye nitwa Kelly umukobwa wereje ubutumwa akaba amaze kumenya amerekezo hano umwicanyi atuye dore kuntu bahinduye imodoka berekerayo aya basi kumbe umukobwa amaze kohereza ubutumwa yashatse kuva mu nzu y'icyicanyi yikanzemo aya basi bamuha Kelly kiramufashe abapolisi baje. Well, Kelly. Bite Kelly. How nice to see you again. Ni byiza kongera kubona. We met? Twigeze duhura sera. Don't be coy. I've done some research on your career. Urabizi nigeze gukora iperereza. Ushobora kutanyibuka gusa twarahuye. That's right. How interesting. Mbega bitangaje. Hey, hit it. Aya basi abiri baje. Cyatangiye kumuha. Kirarwana. Kirarwana. Arwana. Bifite imbaraga. Kelly yarakubiswe. Kumbe babibaje. Policemen on duty. Abapolisi ku kazi. Nabo kwinjira bagiramo ubwoba nicyo we. Nuvahuri wone mukara nuvahuri afitemo n'ubwoba yabaguye inyuma. Kelly yabaguye inyuma. Kelly cyarakubise cyarahondaguye. What a lovely family. Mbega umuryango w'igikundiro. Yarabanje lazima igaruka ariko kiri kumwe n'umuryango. To take care of them. Ubu njya ugiye kubitaho.
Someone has to take care of them. Nyaka ko kwita ku muryango wawe wunda ufite yahamagaye. Hello? Hello. Jen? Noga. Are you okay? Meze neza? Fine. Meze neza cyane wahura n'ikiko twijosi. Work. What friend? Umva. Turi kumwe n'inshuti. Away and help me move everything in. Yanashakaga wowe. Hey, Megan. Umva Mega. Where is he now? Arakora iki? Sitting next to Lauren. Yicaranye n'umwana. They're getting along. Niwe mwita. Look, if you get away, then do it. Niba mwacika. Let on that anything's wrong and I'll be right there. Niba ko kubona bitashoboka ko mucika. Guma aho ngaho ndaje nonaha. Uwo muri kumwe n'umwicanyi. I'm scared, Ken. I know. Uravugisha ukuri? Mfite ubwoba. Hang up. Ndabizi. Let me call Lauren. Reka mpamagare polisi. My good buddy, Ken. Uravugana n'inshuti yanjye Kimo. Aya basi. Come for me, Ken. Ngwino Ken. I'm waiting in the forge. Ndagutegereje. By the way, Ubundi it's just us now. ubu nitwe dusigaye. Na wundi nzarwana nawe. You, Ni wowe wa nyuma. dead. Cyangwa utinde umugore wawe arapfa. Aya basi. Buretse. Evidence. Icyo ni ikimenyetso. Trial. Kigoryiwe n'ibimenyetso. Ibyo mwagahereye n'ibimenyetso mwafashe ryari. Him now. Ubu nijye usigaye. Buretse. We're team now. I'm going with you. Turi ikipe turajyana. Ken, Ntabwo we're tujyana. cops. We don't do this. Turi abapolisi ndakora akazi kanjye. Ken! we sasa kuba umuntu ubafasha umugore ukamuzana izawe we nagukiramo ukajya no kwa muganga ngabo Kim we nagushyiramo nanjye ukajya kwa muganga yarayifashe fata kujya gukubita igiswa aya basi kimurangiye ahantu gifashe umugore we n'umwana we ahantu bari natinda nabapfu yazanye imodoka dore umujinya dore imodoka dore nyirukansi Thank you for coming! wakoze kuza O'Hara O'Hara Welcome to hell! urakaza mu kuzimu We're all right! nuva uri wa muswa welcome to hell Especially since I'm the only one who knows where your lovely wife and daughter are. niwandaza ko ari jyewe ugenyine uzana umukobwa wawe n'umugore wawe w'igikundiro bari dore umujinya nicyo cyicanyi nicyo cyicanyi cyarasetse cyarashinyitse dore ibyinyo dore amenyo cyarasetse kumbuye guseka kwacyo niwo mujinya we yarohereje atobora ku ruhande urankanga urampima kirongera. The end game has begun! Umukino uratangiye aya basi nguwo dore umujinya arashaka umugore we n'umwana we arashaka umugore we n'umwana we birayerereye katurore Just like you and me! dore intambara urugamba ababiri ni usigaye cyisha benshi cyandikisigaranye umwe katurore Daniel ibuka mu filime nka Christophe Nonsita yagarutse mwibuka muri regi dore intambara muhaye icyoroshye ndacyaza kiratangira kandi gitangira biva ku bantu nk'abo ndacyaza kiruka bakanga bahunga ngabo bakanga bahunga gifite umugore n'umwana we kugera hano kugira ngo nikibafite telekomande cyarasetse cyashize mana cyabateze igisasu ndaje Megan madamu dufashe igisasu kirimo kirabara. We have 15 minutes for the grand championship match. Dufite iminota 15 kuri match y'aba champion ya nyuma ndetse yambaye bas Pastor Mujinya iminota 15 arangije kurwana gatabara umuryango dore intambara dore urugamba umugabo byoroshye
byoroshye papa intoki nambara dore urugamba utabyo gusa icyumva akana karamagara papa araje gutwika biracyakomeye gabo na babiri bageze umusore bose n'abasore nubwo mwafite abana bose n'abasore uko ikimeza habuze gato kiracyaza kirakomeye gifite imbaraga birarenze abagabo birarenze barabangutse bararwana ibyo bazi iminota irabarangira umwana n'umugore bashobora gupfa intambara ngabo naha babiri blood muntu niko turora yewe nambara muntu wanjye dore nambara monsheri dore nambara nshuti dore nambara my friend dore migeri dore abagabo extraordinary birarenze dore nambara gabo intoki cyarashituye gifite intoki uvuye ku migozi hari uwatabaye yaramanutse nabikumbe cyakayaje yari afite inshuti uriya mugabo buri muntu yatsindaga amutsindishaga intoki nta kubona hari utabaye reka nawe nze muhibye nawe yaje kumwakumbuye nawe niyoroshye arabura gato ngo amanuke arabura gato yagiye kubitisha umugozi gisubira inyuma ngabo yambiriye nawe n'umuhatari arabura gato urugamba dore nambara na kade one video library wakwibaza kukibusohokerayo nanjye byanyobeye filime yasohokeye muri the one zo n'intoki kijya gutsinda kimutsindisha intoki cyamuvushije amaraso ngizo intoki ebyiri mugenzi w'ibiranga nawe kiramwohereza amanuka ko yararemereye kurusha wa wundi uriya azamukuye amanuka naya basi hasi byaranze intoki ziramubabaje ikigabo ni ikigome kirica umbagarukanye undi mujinya agarukanye undi mujinya arashaka gutabara umugore n'akana bataraturika inota yarangiye iminota miramurangirana birayerereye reka turore aramagara madamu Kim papa nyiza buri wese aratabaza he igihe kiramurenganye katurore You couldn't save Kelly, your partner, your family, and you can't save yourself! Ntabwo wakijije inshuti y'umuryango nawe ubwawe ntabwo wikiza urugamba fera beto dore icyuma igenje kaze ko icyuma kigenza kubisa umutarindwa ndapfuye dore ko nigenje urabibonye kumba afite umujinya wo kuba yatabara madamu we igihe cyamurenganye dore ko nazamutse hasigaye umunota amasegonda 59 agiye guturika ntabwo wajyayo byaranze dore ko nazamutse ku mugozi biranze kumbe bageze ikigabo gifite ingufu zidasanzwe dore buryo kizamukamo dore ikigabo bagereye rimwe
cyangwa gishaka kumusubiza byaranze umugabo hejuru akana n'umugore papa You can't win! cyangwa intoki zacyo niwe gishigaje niwe ari gishigaje bari intoki avunya akaboko dore ugamba ingumi arakubita byo arakubita asigaye amasegonda 30 madamu aramagara umugabo aramanuka mu bigeri bushyashya umugabo amanuka bya nyabyo papa habuze gato nawakurikire habuze gato yarwanye intambara azamuka biracyamukomereye umugore n'akana aho bari batezweho dynamite arabura gato ngo siturike yarazamutse bataha n'ibyishimo barishimye umugore aribuka igisasu nawe yarakibutse kuko amasara murangiranye ahantu ashobora guturika yaje yiruka imbaraga ni nazo ikigabo cyari kimaze kumufuna yari yababaye yaje yihuta uko ashoboye biracyanze papa kana karamagara mama gamagara papa nawe araje yari kure amasegonda asiga 5 oya biza nagiye yaje yiruka kana karamagara kumayo yaraje oya yaraje mudamu yari yamubujije n'akana gatabaza igihe cyo guturika haturitse indabyo ariko ze kiza ngo n'igisasu kumbe n'indabyo ni rukara ucunga neza bari bazi ko barangiye I'm not a child killer. ntabwo ndi umwicanyi w'abana. I'm not a child killer. Slaughter of the innocent. kuko mba mbizi ko abana igihe cyose barengana. umwicanyi nawe yakundaga abana, ntabwo yicaga abantu usibye ko yabigendeyemo. barakwereka ibyishimo mu muryango, papa yishimye nyine umwana ndetse na mama barishimana, ibyishimo byabaye byinshi. gusa mugenzi wabo ntaso bari umeze utya wapinishijwemo intoki. agafilime yitwaga Bloody Moon nuko kagenze karakade One Video Library. mwakoze kuza bagiye murabeho, turabakunda. yari Yanga opina gukuraho nibyemewe.